kaya ituman ningkang san nalituman kardom pajolo kardom nalitung kurang pacurulo ini ada press conference ke dua में लो पहन लो मेरे तुम चिपराई लो KADHASDCOM Karibia Darbar KSA Dimasa Eastern Union KRA Puja Tiwa Darbar lane cipara lam ke poin lo laso libet bang nang litung ban nang biprai lo ladak nang litung theglong po je Karibia to pan Karbiang lo asorapan ha Meghalaya autonomous center pen batai Troxian more power piano council aphan Karbiang lo autonomous council aphan hello the first ke 1970 May 30 second kilo 1976 3rd April 3rd February after 1976 25 August Akola 7 kilo 1979 14 November Akola Sotem ACC Tumchitoro Mao 1995 5 April Akola Penchitok Fulo Labante UPDS Atum Lai Filomai Chitok 2011 25 November Lapen Aqua Chitok Fulo Armed Struggle 6 Organization Atum Hala Tombante Tombante Chitok Fulo 4 September 2021 up to 2025 ban non batai troxy piano more power lapen laso tempen more power ipipen nonanta mawala anta choklim lelang nonanta laso pen aparata laso more power ketain pen jok 2000 and income state committee Madhya Pradesh में थानदेव छत्तीसगढ़ स्टेट ako Uttarakhand state Uttar Pradesh में थानपोंग झारखंड स्टेट बिहार स्टेट में थानपोंग ता लान स्टेट पियुटा कार्बी अतुम के MOU SCC अतुम का चिपक पे न जो फ्लो होंगे दे खालासोआ State Tipia Plan, la Kepa State Tipia Plan, Neleton Kansas Ticoma Delegatum, Home Minister Bani Chito Hamlo, Je non State PG Do, Ala Sole Nikomantana Kipondano, Mana Article 244 9 Plan Pinoy, Seta Hala Sogetam Ben, Api Letana Palilo, Hala Soletaraba Dactolo, Aleta number Leno, Pulojan on Epsin Aquapan. More power na pilang 1995 apot non dakena punelo puladana to reply before ako lang da karelang api laso UPDS United People's Democratic Solidarity apunta agreement chitola MOS hala ba chito kalma 25 November 2011 hala so chito therapy ako isi step इसी यूनियन टेरिटोरी आकिमी पिलेलो कल पिलोमा तेलंगाना स्टेट लाके आंध्र प्रदेश पेन तेलंगाना स्टेट पिलेलो 2014 आकोला पेन इसी यूनियन टेरिटोरी लद्दाख यूनियन टेरिटोरी सेंगलो लाके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पेन हैक्सी लाई मतुलो माइपी 2019 31 अक्टूबर ला आना more power ipipen ele to manana chance tai moelo step ke form ke long hot api hini ke long hota long nune dalo la so porbansi ne to apang mata more power nangni punitum pudunolo akola so tempen dagaluna tumana pidolo je UPC United People Conference isi regional political party atum alang tumta 1980 anitan Central government पे नाम पी more power hala tumta reject उनका लो direct la pe la so dula
tu purpure le implement le mata autonomous state nang pinu busada ka jom lo hala so document alu ni tuma lo do munani tum enno po hang nangji pulote la pena parata ni tum more power pilo dai dai na lo claim na accept alu punele tum abatai kar biang no ensil bon lo la ta mantulo mai bon nile tum bon lo 36 hour kar biang lo not kacharil bon on 23rd April 1992 ta bon lo ako 14 hours kar biang lo not kacharil bon lo 14 May 1992 ako la pen more power protest on all party meeting disporolo anglo chief minister hitesar saika kidohur hala dakta ni tum dunlo ako more power pe para ke ni ke kroi more power ke nangmelo dito apan tu purpure te pen autonomous state nang pinangpo autonomous state TPN lo solution lo lansi karbiang no excel kinturuji pada protest un dalo je more power e kunu poite tengune autonomous state nang pinangpo pune pada protest lo akola pena parata nele to kiloma 16 July 1992 ta 60 hour karbiang long bonlo akola pen 36 hour karbiang long bonlo 8 August 1993 la posi more power abatai teteng pena job non autonomous state yang apyong sonlo mane autonomous state alar more power se some government state or central government ke ajur pirong lo la posi pini nele tum lada ciparai lo pinya meeting dote ciparai lo je ciparai ke no DSU tumato lo vice president general secretary daga ciparai point lo je pina di 7 September 2025 pani ke more power to council rejected the pusi open 7 September ke more power to the council rejected the labang piloma lasa more power tenglong le mane penlong lo parmi sitalon polo akola sorni pen autonomous state long le tike more power e council sort tenglong lo bangpa popular party bangpa organization bangpa ka jung o tenglong le jongsi alang to ni to alang pate pek tet pulote hala tuman ke hokji ke anti autonomous state forces kuji hokko akola pe hala to apan politically apan socially alang li to apan excommunicated koripu excommunicated mane alang li tom jongsi chitok tet pulote alang li to apan anoha meeting ka hangelo alang li to apan amana ki pipelo akola karbiak he agents autonomous state ka chujor pala masin itume hokko non penaba 7 September penaba lasi non ni pas slogan ke more power must stop more power denglongde kala sa slogan sipinigan 7 September pe khulpu lasi ini nang le tuman Pachini alam poemlo 7 September pe na bangke Achada popular party achada organization bang pakamoni not deng londo jong silasan deng bom pulupulate autonomous state pelong ka pyong derong po mohani silasan si bai non tribal apai kar bianglong la na do piko la autonomous state kali article 244A constitution pentat pavinangji paprainangji palamani sinang le hoi labasi hala nang kili rijapan non penamang pining 2025 7 September ani panke more power to the council rejected dilo akola pena kituge more power bang pakta denglo hala eno ni tum pini ge plan la eno pini nang to man press conference ante la sapasi la da mele tum kado yalam ta to helo la sinang ni tuma hin pen kopine ki puja ta dol pata kita me sitani to bangke more power to the council bangke must stop lo from 7 September
First of all, I would like to thank all the media friends for their presence. Today, on the eve of Teachers' Day, I would like to wish all the teachers across the globe a very happy Teachers' Day. And at the same time, today we hold a joint meeting with KADHASDCOM and all its allied organizations like KSA, KRA, KUYA, and various autonomous state demanding organizations. And we had a brief discussion regarding how to focus to achieve our goal, our long cherished dream of autonomous state. And after prolonged discussion, we have decided that no more power should be accepted at this point of agitation. We had enough of more power. For the last 40 years, we have been demanding and we have been only grant a little more power, which is a threat to our cherished dream of autonomous state. So, as of now, we had enough of more power from both the state and central government. So, from now on, from 7 September 2005, we have decided that we will not accept and we totally reject the grant of more power to both the councils. So, we would like to urge all the general public of both the Three Hill district of Dima Hasao, Karbi Anglong, East West Karbi Anglong. And we, at the same time, we would also like to urge the civil society organizations, stakeholders, all the political organizations to be united in the demand and genuine demand of our autonomous state, which will be which we want under the implementation of Article 244A. So, basically, our demand has almost fulfilled more than 40 years, but we see many of underdeveloped. Our district is still under developing in a state of Assam. So, we feel that this ultimate solution of our difficulties, our problems, our key issues is the implementation of Article 244A. So, we on behalf of the Dimasa Students Union and along with all the organization for the implementation and the immediate grant of autonomous state, we urge to the state and central government that our only solution is the implementation of Article 244A under the Indian Constitution. So, with these few words, I would like to thank the leaders of KADHASDCOM and leaders of KSA and all the allied organizations for giving this opportunity. And we feel that our personal issues have to be sidelined under the banner, and we have to focus how to improvise our demand and how to strengthen our agitations so that our demands will be fulfilled within a short span of time. So, with these few words, I would like to end my press briefing. Thank you. Jutai Kadam. Jirau, jini jing difu Karbi Anglong ha KSA office apai dada. Jing Karbi Anglong jang di Mahasau jang grau silam sija dada. Jini autonomous state neklai dada. Laileng eba. Ada tam mai tijibiri. Jing movement klai phaiba autonomous state klai he jinis kangni hozaro movement klai phaiba sabo jing jinisu sibo jing nudu jini ha jing saikuma chla jing Karbi Anglong lai bo jing jini Dimahasau develop jaya ode he jini hemchen develop jama bangbiko jing ringma ni jini puri ko giri jini university giri jini nangba laislaibra puri gineba jing Shika magineba college butu purigin maya odejang jing baudu je jing Karbi Anglong jang Dimahasau ni sibung grau silam sikrang sija dada jing phagineba somai ha bede khlai dada movement ke skang hilang phunang bede khlai dada jing ar
hamdok data klaifnang bedi skala jing jini ha 1995 ha mau agreement klaika MOU klaika buni yon ha jing additional subject lamai kamu siapa ulining power la khom jado sa phalangba odebani duha jing ar bun yon ha jing DST jeni MS klaika ko bun yon ha DNL ni MS agreement klaika ko sikabo jinsu jing develop jaba bahut dubi develop klaima bauya jini odejang jing ibu ni krip jaji solution jing nuya bala autonomous state odejang jing gebre dada ibu ke autonomous state ke dabi klaidu ibu ha khali jing dima songni rajirau sining baigoda jaya kharbi angloni jin dima sarau bo baigoma nangma ulit kase dangnason jing boksi jini phna raji jang bosi jing saimba kase dangnason bo era ron phanta jing maipama odebani jini jing era ha kharbi anglong ha cycle jawla fre ba nangbalai le maya la fre busilai hamba yembo emisibo subject rejoy la fre chkabo jing jodi busangbo si thangpai nang rikpai nang jini sankal jing de maya stada jing dong la nang skala jinbo gajai dong odejang jini ra kharbi angloni raji raubo apochi jama nang du je jini de jaya ili maya ili maipai ngiri jawya chra jing chifma jofma nang du odejang council ni sakri jala council ni rang ri jala contract jala supply jala bukto abo jing krip baigo khase jing bo maipai maima kali nuhat stra dong dada mobile nai dong dada jadau ma masabde jadau ya ibu phna rajabo jing musi jadau ya chiba jangde janang nia odebani disi jokhon baigo khase raji nang baharaji saimpa khase jing phaiginiya ba bo bisota maifanta maiba abo jing bo siron phajawma odebani ang krip kharbi anglongni dima saroke ang khaisidu je nisibo baigo krip constituency chungu baigo ibo autonomous state movement le ba baigo ma nangma jing phna rajang bosi busang bosi garau islam sakase jing raju maifma odejang maifen maiba bo maifma bonangma odebani given grau thekela jing natsma jini DSU sin nia dima sonsang given organization butu bo gwahi bosi jing juru phalai da phaibase odebani jini KADHASCOM ni KSA ni hozarau jin DSU ni hozarau jing krep grau sija dada bede he jing khali Delhi thangma sin nia era kharbi anglongbo bide movement klaima guatia bide movement klaima buke bausi sainlai re jolai lai he krip khrawansa miya masan jing baigolai dada go autonomous state movement ke maya sijing nanglai manang sada anra thage ranjam du juthai karbilo charle song a hemalong tripia mailong nilitum hembrek hang rapet KADHASCOM president secretary lapen dima sau pen anche tongdun DSU general secretary Sengyu lapen ultum KSA kongchun bang lapen kadove ini dak ultum klam rapet atuman lapen anglitum dak kewang pen nilitum along ardine pidun thega pot churulo dasi ini nanglitum along nilitum la solam paklan nangko alam thegela puan lo je nilitum KADHASDCOM lo KADHASCOM DSU jiwa darbar dak nilitum hangrapet asong dumben je kedamtang ana ningkan kachesong wang bomben piningan ningkan thongkebra sirkeb ana pleng hut song bong eche song wang bomlong ke phok ki duk ki sung ke boy alam buthak pi posi long le delo pu inili tum che thandam nang kokji la solong kilong le det ki sung ke chakna be dokok lake open sar nang thanlo je ilitum ahan ge bang nang panung bom ta akaprega stera kimi ge pi bom pula solong ilitum a leader satum mate hempreke hang asong atum amen pen article 244 amendment ki jut more power MOU chetok dera joinesi ilitum ke hang bom atumangge no anda chunchedel pule kachekroidum tongara ji blangde MOU MOS ke mentune penda KADHASDCOM KSA tumhan DSU tumhan tame nampa chetok etpu sta kemang si hula kali je MOU chetok nang ko phanle la so song mate hempreke hang song KADHASCOM puno KSA puno ke hang gali dasinili the my stand stick tip dasi autonomous state pena berge none phrange va inge madu tame deng nangnilu batai troxi ke che togalong litum pine dolong long ta haipo medical college long ta haipo nane towar long ta haipo ta hola ke isi development phanchot khai kereng I phangal hemprek kang thim le long lop lang le litum akai maji chingthur poda se medical college veterinary college adolong anutin tame reng phunpu samela hai MOU MOS ke lage ningkan isi ini pensia poisa a project a moka jut koi sta khula so ton master le ke long lop lang de all around development se dopo
koda angton a college of veterinary angton anta do erpo sili tum non ne phangi wangji inut bahini tu men cheseng wong po hempre ke hang po bang state central tunge pine policy do po iltum ke hang tumana pa bob donji aphan pine MOS MOU chetok data hai asinon e phangi wain samin iltum ke hang bong tunge ke po ong masi ka pheremek mate ka cheremek kenang sot litum karbi tum an ke phota tingne de titia posi nona bang e phothu nang nelu da sona ke sung pu bang si litum chethan chepare nang ko da sinelitum KADHASDCOM KSA DSU non ke bangji 7 September 2025 pengen nilitum na so MOU MOS ka chetok mama plus solong pen nilitum e boycott mate rejected day pul sinilitum hokon pol la sinon e phange bang bangke ma du songs tame hemta ke hang tum an bange la MOU MOS mate more power to the Autonomous Council bange deng na elu sinilitum hin ben chunung rilo la pon lo kadam pini lodak karbilo chale song asai hemlong pini nang le tumuphan nangka chupha alam the pamu nang le tumuphan same nile prangjong same le tum KADHASDCOM mamai phu sara jetimung pe same nang le tumrang than bonlo lasonda thaksi nile tum DSU dimasa sen senior namai akon chunbang alang le permit singyung same nang le tumrang than bonlo lasonda thaksi nile tum karbilo chale song amai phu sar budho terang pesame nang le tumanang than bonlo lasi pini ladak nang le tumha nang ka chupha nang ko alam the abangke lagi ison wet labangke karbiang long lapen dimasa arat akari mata kimang laki article 244A lasi litum chelang namlo plotang litum 1960 aning kanpen elitum labang so hemprek ke hanga movement nang kang thur lo pen pini yan bangke litum 7 mate phong trok si an ilitum more power ilitum deng pondat lu lasila bangso phong trok si more powers ilitum kedeng pondat joine ilitum same single agenda mate ilitum kadok arat akar ya kemang article 244 bang same jonghele ke hang ilitum pasik sitame ilitum ke demands mate ilitum ke hang abang pinian tame chun chere la sosi thek ponong lo lasi pinian bang ke mupen ang than bolol tumhan phong trok si ilitum la bangso more power elitum deng data joine si 2000 and inkan ben same elitum thek pon long lo ladak Chhattisgarh tuman same hemprek ki pipon lasona thasi Uttarakhand tuman same lasona thasi long kaprek Telangana pan same 2013 and inkan same lang tuman same hemprek ki pipon jola puson silitum thek pon long lo lasi pini elitum akinang sok nang elitum aphan rat aphan ki Pachini kang tung bang khela lo 1960 pen pini 2025 an elitum la bang so hemprek ki hang elitum la so more power che tok dunia po bang phan kaprek a state ki pi matela bang so state ki pi long elitum ke chulang dun prong ni song sinang mandet la si elitum la bang so hemprek ki hang pen pinangan areng hu ki so tunang dolo la bang so hemprek ki hang pen a hem arit ka chi pinang dolo la bang so hemprek ki hang pen apran ki dam dum same dolo la si pini elitum radakar i bang ke one voice pen matte tum iseng tong sivet pen tum chi song bononang hala bang so ka chi song i bang ke la ke article 244A elitum bangke more powers non ke bang jelang madu song madu political party lapen madu abang khusitame elitum central government matelitum state government beletum chingki same elitum MOU ke chitok bang elitum more powers bang elitum accept do nang lelo pusinan tum same pini la bang so press meet lo nang tum same Pachini pon lo elitum ke mang article 244A posi single agenda pencil tum che song nang ji lapen elitum ke hang same itu more powers bang hang he si elitum article 244 bang si hang nang ji pusi pini nang tum rata thing lo ni tum si lam the na tum paklang lo si pamu ki poson da thaksi penap dik pen mate 7 September bang ke 1986 aning kan hemprek ki hang movement nang ke cheng siar ni lo 40 years ki chok po penap dik 7 September bang ke KADHASDCOM am hang ke cheng arning la pel aning kan bang ke 1986 aning kan lo pinapan bangke o pinap tigana bangke 40 years sok pamepo lasila 40 years an struggle sang bongke nilitum sabe pinang dak KADHASDCOM dak KSA lapen DSU lapen dak KRA riso dorbar lasona thasila dak pinangan elite organization dak tiwa dorbar pendang lo pinangan asong tum ni tum chisong lo lasinom ki bang jelang bang ka chisong ki pang tang ponji phan tum article 244 farman ka chisong i phan sami tum ka chingwai pondolo lasi nilitum kacingki kacingwai pon along same pinang tum rata thing no paklang bang kelalo nilitum kachisong along nalitum kadog wirat tum same
nilutum long nang cetu du nang ji pusinan tu rat masame chuning rilo atema nilutum pini ladak nang tuman press meet nang ke pha nilutum dak kang ni sara tumano bangke nilutum same kachi parai pondo je nilutum dak nilutum political party pen nilutum dak thang affiliation of pin ben nilutum pinian tame labang so hemprek nilutum hangbom pini dak KADHASDCOM nang nilutum atheng no dolo 1986 pen alang nilutum hemprek hang opinion 40 years nang choklo alang nilutum pinian same dak jada political party ben same lang tum affiliation away Basonda taxi 1959 ban amhang thek karbilo charles song dak nilutum KSA inglong pho ben same nilutum labang so hemprek hang movement long nilutum chirap dun lo pinian same nilutum dak political party pen nilutum affiliation away Basi pini nang nilutum phana chuniri kadok awe rada phan ka chuniri bangke lalo hemprek amen pen politicalize kuri hemprek amen pen nilutum ke claim ke dam ben long nilutum ke kachi boycott mate nilutum dak ke claim ke dam long nilutum ke charkan bangke nilutum claim nang nei busna tu phasame chuniri lo basi labang so hemprek hang movement along non ke bang jilang nilutum ke claim je long nilutum chingki chingwai punglo basi pinadik 7 September pana bangke lalo madu political party song dum same ami thangale phanjong si kamatha pen dak hemprek amen pen jong si more powers ke deng dum do koklo pulotangte karbilo charles song la pen dak ni tumi light organization sa bangke alang nitum same boycott ponang kokpo la pen dak madu song same dak more powers sa bangke deng kon pede nang po bangsi nang tum rat phasame Pachini ponlo basi ke bang jilang nilutum ki claim ki dam ji activities matala bang so hemprek permanent activities sa bangke ni tum chingki jitan bon po bon same pini kinang sot nai nang tum nang Pachini bangke la pon si nang tum same pini na Pachini pon chalo kardo thank you